Hagajing lakai Serie A peringkat Parma Persia ke Roma. Haba pai syang dengan jing lakai ke Roma kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Parma dan laila ar. Baleng bagan dengan jing job ke Roma kadang don jing kerman bani orang lupa syaga Champion League haga samoi ke Banuan. Hagajing lakai peringkat AC Milan Persia ke Atalanta. Haga dengan jing lakai ke Atalanta kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke AC Milan dan laila ar. Hagajing lakai Liga Portugal haprengka AWS Persia ke Porto. Hagajing lakai ke AWS kabadon syatraidu kami ikhen poin kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke ladu mynta ke samoi ke Porto dan laila ke wei. Hagajing lakai Ligue 1 haprengka Monaco Persia ke Lille. Haba pai syang hagajing lakai ke Lille kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Monaco da shikulanot. Baleng bagan hagajing job ke Lille kadang don jingkerman ban yorung syaga Champion League haga samoi ke Banuan. Hagawai pergejing lakai Ligue 1 haprengka PSG Persia ke Brest. Hagan gejing lakai ke PSG kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Brest da shigul lanot. Badia kan ke shigul jong ke PSG le yo ban tiap leng bau duwe. Haga minit ke pra PUR. Baleng bagan gejing job ke PSG ka don kam satang shipoin. Nagi artli gejing lakai pani ora ke nam ladu jong ke Ligue 1 mynta ke samoi. Hagajing lakai Premier League haprengka Burnley Persia ke Aston Villa. Haba pai syang ke jing lakai baro artli ki kenhun kia khai tamar argul hadu bukod ke jing lakai. Hagawai par ke jing lakai Premier League haprengka West Ham Persia ke Arsenal. Hagan ke jing lakai ke Arsenal kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke West Ham da shigul lanot. Badia ke shigul jong ke Arsenal le yo ban tiap leng bau trosat haga minit ke pra peulai. Baleng bagan ke jing job ke Arsenal kadang scam manfaat ya ke kerdan ke meningkong haga min ikhen poin. Haga jing lakai El Clasico haprengka Barcelona Persia ke Real Madrid. Haba pai syang ke jing lakai ke Barcelona kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Real Madrid da arlanot. Badia gini ki argul jong ke Barcelona le yo ban tiap nengkong haga minit ke bakhandai leng bau Rashford. Badia ke gol ke baar le yo ban tiap haga minit ke bakhat pra leng bau Torres. Baleng bagan ke jing job ke Barcelona kalau yo ban ra ke nam ladu jong ke La Liga mynta ke samoi. Bad kane ke dairu asin ke ba Arab khundai ba ke Barcelona kan yo ra ke nam ladu jong ke La Liga. Hagajing lakai Indian Premier League haprengka LSG Persia ke CSK. Haba pai syang ke jing lakai ke CSK kalau job ke tos bad kalau ailat ya ke LSG bantin nengkong. Haga palitit jong ke LSG kirang tit jong ka kilala banilai kai pha. Haga bagi lala aban kamai hadu ars pa Lions pad hap pra weekend nagi arpeu over. Habangi pai pat syaga palitit jong ke CSK wala ga thong bala bu da ke LSG kala khambun Henry girang tit jong ka gi klem du jingkerman. Haga bagi lala aban kamai hadu ars pa Prarons pad hap sun weekend nagi khat khandai point sun over. Bad ka CSK kala la aban pelim ya ke LSG da sun weekend. Baleng bagan ke jing job ke CSK kala kiu syak kerdan ke basan haga mi ikhen point kat baga LSG kalau duk benrung syaka playoff. Hagawai par kecing lakai IPL haprengka Mumbai Indians Persia ke RCB. Hagan kecing lakai ke RCB kalau khur ke nam job. Hadin bakalala ban pelim salit ya ke Mumbai Indians da ar wicket aga bol bakhadu jong kecing lakai. Baleng bagan kecing job ke RCB kalau kiu syaka kerdan ke beningkong hagami ikhen point kat baga Mumbai Indians leng bagan ke nam rem kalau duk benrung syaka playoff. Hagajing lakai Indian Super League haprengka North East United Persia ke Chennaian. Haba pai syang ke jing lakai ke North East United kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke Chennaian hadu sau lakawai. Hagawai par ke jing lakai Indian Super League haprengka Kerala Blaster Persia ke Mohammedan. Hagan ke jing lakai ke Kerala Blaster kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Mohammedan dan lai lakawai. Hagajing lakai Indian Football League haprengka Serini Didikan Persia ke Shillong Lajong. Haba pai syang ke jing lakai paro artli ki kenhun kia khai tamar shigul hadu bukod ke jing lakai. Baleng mag ke jing lakai paro artli ki kenhun kia khurmar arpeu ar points nagi khat artli ki jing lakai. Hagajing lakai Argentine Primera Division Round 16 haprengka Rosario Central Persia ke Independent. Hagan ke jing lakai ke kenhun lekai jong Di Maria kalau khur ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Independent dan lai lakawai. Badagan ke jing lakai Di Maria oleh ban tiap shigul naga benta ke Rosario Central.
Haga jinglaikai Brasileiro hapneng ka Santos FC Persia eka Bragantino haba Paisha kana jinglaikai ka Kenhunilaikai jong Neymar ka Santos kalakhur ka namcho adin bagalala ban pelim eka Bragantino da Arlanot barag ne jinglaikai Neymar lo ban tep shigul nagmenta ka Santos FC